Centralna manifestacija obilježavanja dana opštine Tutin 28. maj bio je muzički spektakl na gradskom trgu u Tutinu. Publiku je nešto oko sat vremena pjesmom i svojim šarmom prijatno iznenadila mlada zvijezda Granda Andrijana Čekić. Evo malog isječka. Nakon toga mikrofon je preuzeo Hari Varešanović, koji je skoro 2 sata pjevao publici svoje stare, a i nove hitove uz odličnu pratnju svog benda Hari Matahari. Prenosimo vam mali kolaž te atmosfere. Hari Varešanović je po završetku koncerta ekskluzivno za televiziju Tutin iznio svoje utiske. Hari, evo završi se koncert, čini mi se da se nisi mnogo umorio. Jesi zadovoljan posjetom publike? Čini mi se da si sjajno pevao. Ja sam merio nekih sat i 40 minuta efektivno, što bi se reklo, u cugu. Da. Bilo je i 2, ali pokrenuli smo u 9 i 11 završili. Bilo je krasno, prepun trg, predivni ljudi. Ono što mi je najdraže bilo, nijednog momenta nije bilo na bini da se nije neko došao slikat. Ljudi su me poželili, nisam dugo bio preoduševljen samim spektaklom. Veliko ti hvala, što bi rekao Rahmetli Safet Isović, Bog ti dao zdravlje. Bog dao i vama zdravlje, drago mi je da čekam ponovo da dođem. Hvala lijepo, sretno. Hvala puno. Bila je to divna noć koji će oko 15.000 gledalaca, koliko ih je bilo prisutno na gradskom trgu te večeri, sigurno dugo pamtiti. Sve se brzo desilo, staru ljubavno, srce